laban pusod nutulan ilikam long. Ito pan kepan pon Grover sa may veteran B. Alangis pa na kadamdaman sa kangalo. Miss Jack ka kung kamukang second run ay ako sa bahay mo abang tigo. Alangis si kuning sa second burning kita nigo. Winjar dari Dhaka Miss Jack Kawaya 2025 second runners up goes to okay, pada dipinpin. Second runner up goes to Miss Mirdali Kapsapi. A big congratulations to you. Bola sumarami sa loob. Sinig, kung kaya ito mo, ang day ko, we're going to sulit sa Roma Diego. Sige, runner up, Miss Diego Mayer. Labang so nang kapag yung pagya pa ni Johan Panigdong at kaya ipin 5 on 1 pi alang liban si labang so nang ipagya bola si alang liban ang dating so kaya rin si Junin Rilo. Johan Pan sulit lo. Nakaipi sangpi 5 on 1 pi. Sekian mo. Pas lah dong po. Saya muka tu. Sedang ada tu pining, ingdeng thongkya bagi thong, hawar karburi sinum sarong aje, dongkam kam, waisam batua klam long kepeman pon, Miss Jack Kawaya 2025, kit hong manoke.